Kristala janira ko janila rati ako di sa patong ba Jisu Krista kyang do aning se ko atichi amala jare chemi asamicha ako ngo kangli roba yamong arang chela yuzirati khadoi apatong ba mabanong hiba amabokula zaro pamro khadoi khiyu mata chona palo kushirala tangki dangna zorang ba yuse khadumi yaro amangye ko shulana lorati abam tanyang se khechore zorang bana hipa yuse nginong ra abamala bawaja abadong ba Jisu Krista yu khadu isana nicho khona hipa zorang ba zura Jisu Krista kangliro ba ashibalong changana rononge hazamai de isa shuta malingla la tusa muchinong mo chona amalong ning laina tangkina nare wa zorang nakyang duaning se ko atichi amala jare Natura Jisu Krista iraning dang agang kapu jejo kang parikala cha sapa kang liro banyanya mala katula amangye ko ashula na kadero na mapo pamro kado imaro cheba palu kushirala na de dang khidang na ipa yung inong shulam nong nam yaro nyabamay pinana alam mawajang na natong rakong nayu na irala siking jingjang anna masarong ko irati mucha mala muching ba na kila piyo jo sure ching dang khidang na re wa nalam choroy do cha amen hiba shibalong la abadong ba Jisu Krista yuse arang che ki kuna mongkong tikirati na yuzi thanong shulam adebikha kang tu jare Jisu Krista kong lana kang liroko abina arorati ko chebeko amalilana ko mukang liko limige akanyano yuse sopo kang liroko kong ating kang beko Jisu male limig kang chono Jisu shartricho masaba kang lele kang chejaba Hallelujah kang liko yusi tano api sata tano akang chorang Alici yang tatara macam kapal api yang mesara kele-kelino kang liroko kong ating kang beko Jisu male kang chonom Jisu shartricho masaba kang lile kang chejaba asana marang niche hallelujah alam chokyo Jisu talikang liko awako mararati singse jano sarana ilusiro yuse ata kang liroko kong ating kang beko Jisu male limig kang chonom Jisu shartricho masaba kang lile kang chejaba kang liroko kong ating kang beko Jisu male limig kang chonom Jisu shartricho masaba kang lile kang chejaba Saramalong na abadong ba Jisu Krista yuse arang che ki kuna himachiko narabang sarang bana ala mawaja dekya kadula kuki kaduli chong hadala nya thela nya kanya longphina liya bekya abadong ba Jisu Krista suroba madam api singyu narachiba madam thenong khanglang holy len lang banong flight ticket kadi anya kanyang na shemasu wachong Jerusalem Bethlehem limiti kanyang longphina thingrachi bekya ki khangmali ani changnang becho hadaba changna muikulang mokhona thingna yade ki khangmali ani Jerusalem muikula sobecho
Kodi ani sacho apike khadang dongri phamling arali limi palang kanti palang himachinong bai phamling lite hatula janira kharana apike janila ra nani cha narali lang hi pakhanglang dollar hajar manga jinonge tangi Jerusalem hiladu tharang khanglang dollar simanga na kajanonge ati gonna maire ko Jerusalem hiladu tharang ako yote abejana ya I khada ngi ini irali lang tu hiko na jinonge ko galincho arena apekete yocho aya nanani khadang maile po irana thingche ko yote yujema tangi atiba bekya hipa Jerusalem la nya khadu sapa asangu nyamong kangli ro choy po ina yuchili le hate ko ini kangli ro khang bacha irali milang do thali hi jinonge ko ina thingche choy amai sana sati chenge ibanya mong arang chelang ni rakho ni to rakala suda rakho tu rakala kuki khandu kanyang mong phili roi ta ayong lang na la make makuda na jingna likhang la kangli ro banya mong hi aketa amaida ala po che banya mong asikang chi banya mong hi khuna isa amwa mala ngonong hipa atike cho yukhe khuna isa te Changdare, ina adingda chokhadu kikona, ilana zorang bayu khadu, changdanong, Mathina tacho akhi majapaki arra khadulana maya. Matthew chapter 28, verses 1 to 4. Sapat nyanya khau jingsede, Mary Magdalene ako apara Mary kongza tingnong wacho, Thongyingna alio dingcho, ko abatongba diwara khadu, ninglang na jaro longza zepe po hadzamicha pamcho. Atinglong ningmala majang ko apisha shuraroi athu thacho anyara titsa khurata chona juthise asachoroi kangcho abadong bayu kira akori chira apina ala mawajang hipayu arang che cha jage khona lungza zebe cho hipayu nala jage baisana zongrang bayu khadu ni chonong magamno Abatongba zongrangba jingde isa yusirati akang lirote isa nyapamai bi akang la kukhila amalong la long khadu ayatipa along mazi ziti papa along di male hatana yati papa tekuma wache choba ako mongu choba atong lile tangi chengi kang liroba nyangnya isa nangi chonya pa cha longza zebenong ako kung yung lang isa yepse yepjo lipa kung yung lang sata lipa kung yung lang lipa lana isa charono ako abatong ba Jesu Krista shirono ako hipayu lana isa na bekha akikya kyong ichonong makamnong kung yo koyo tehi aganyang nong matamma kung yo koyo te agang la makanga amalong baba artong lipa lang kung yo lang picnic sunong lamong sunong rachibanong ko te sa isa na rachiba choba mayu chiray Kung yo koyo bata asakam na jingliba matam. Kodi kung yo chirana kung marble plate la isa na lete. Apo apekya aning tukang surocho ko tukang sacho hatza tagibo isa na wure. Kung micha marble plate la lete na ina may lipa ini to ina may lipa tura ako tuzara ako hatza tagi lire. Adisa hipa Kung la thagi baca isa chenge along lila zare ta nyamong khatu akanyang la isa thali shiradano rest in peace hadale de thagi bako isa na ngure hi akanyang nong ba matamma makhang along thinong ba matamma kode ira pastorti olive songlang abadong ba Jesu Krista malage kaduba matam thinong macho hadala jehudara asarati Tong izara hajar olive zong la tharang bole yoi khanglang olive zong tala ko hataba matam tala atanong matamma marbang nadu jing manoti khang ko hile ko hatala jihudara asarati ara khataba hatala wa tharang ro khanglang nyamong khadu Krista limiyang rote ako asarati kangli rono ako ninglang malage kadununge pa Bible yoli chokyona irutsuran nira ako ini to hilana ako kangli rokona kadununge ba atapa na thingkila arana olive songla tharangre ako hatala jihudara asarati ara ko mai pi apu apekyani khode surocho ako khode sacho hiri apam
nyamong ako kang apam thali choba irna yuzi mulile ako hazaba irna tingko hazab tingba khanglang khode jisu krista tharangba kung yolang is irno bacho jisu krista kung lala jisu krista aning abi suro chong nyamong ako abi sa chong nyamong thake po mangu kung yung lang zagu tingko kung ating chengi dashi tu samale ako haza irna yuzi jere amai standa tadi apa tongba jisu krista kang liroba nyang nyahi anyang mayang nong khadu anyang nya ma to khode apa tongba jisu krista monoti kang liro nong marong na ang ko thisi se tse yinyate khode roman sabaiti khada nong na ang ko ring se tse lite nyang nya ma to chanyang hitari alio amala jingcho alio khode liniabam kisha chizing na chonang hazadade kung Laki baba, long mahachicho, ako hipa longsa ninglang reverenda, zebe jacho, kode ninglang reverenda, zebe jacho na Jisu Krista kung ayung lang na charo choba Bible yuzi isate tita yo nile. Hipa aliyo zingba ataza isa akang la amangira akang kadu nabi akang kuki amalong ako yucho shana abatong ba Jisu Krista mena shana ataba asikang na kalap janong shilam masyana jada shila isagang asikang makalapche kode hiba aliyo zincho kamadyo ayong lang Jisu Krista sabayap joba jasa api asame jasa ti shachi jabalinong kole kode hiba aliyo zingba jana ti shachi jachona abatong ba Jisu Krista hatadade ama saro balinong ako asame yo jabalinong ako kangli kona longzebe bakang lang kung yung lang sana apu matachi charocho isa akang abu tongba Jisu Krista ningla hiro kang liro ba nyamong arang chehi kuna isa akang kuki ako amalong la ti shachi ti nyang chi bakang lang ayung lang asa choro yap choba la siking asa ta cho ako asa kham na chingni ba kung yung lang hi apam sa kang liro bakang lang isa kung yung lang sana charonong sadale zebe janong bata nilang reverenda zebe jacho longza ako pache charo nong bata la Jisu abuna pache charo cho hati ko abutong ba Jisu Krista na ikuna isa akang lira ako yuzira di kyang uchisongya bata ina change iba kung nara amako nguba long na zedi ba bata ina change tibe jare ina change ti chachi jaba hiba longza ina tibe jare ako matache charo nong zala na isa na kapna abotong bajing de manginging chona matache charonong sadale ako abotong bachana amuangunong sadale abotong ba Jisu Krista jingte amokong ba artong nilesa tanye hiri apam Krista na kalpari khala chahi jabakang la abi kamni roba kuna hiri abam chadobe jano ako isa akang la isa malong la isa kuchila kai longna stumbling pla yati yo bajero hasa zebe bakang la asikang kalap chinong hiba yukuna isade chomachre amay jenirati kung yung lang asakam na jingliba isa akang la atanyang na jingliba hata kalap chinong shulam chanyang ba to abudong ba Jisu Krista kang liroko ro isa na abudong ba Jisu Krista yang bonong ako hiba atanyang na jingliba za abikang kapuja jeno ako agang asikadu kalap sonong abikang agang asikadu hikuna kalap jabakang lang Krista yola kanyang longpina isa limi kalap chiba amwanong labanong sungrang ba yuzana yore this is the resurrection hibahi kang liroba naningdang lile hibahi akang mali chiba sa abadong ba Jisu Krista lamchong tike so ba sa hi lile amay jenirati isa pamna isa akang lila mangi shita pa adong di maliba amengi yuratha maliba hilana kang lirono ako abadong ba jingte adi kya kang banong hiba kung yola cemetery hilana kote yusi ata charo ting chora kote kung yola na yusi ata hero ting chora tangi ang chanyang ba to kung yola na yusi ata hero dile ko abadong ba Jisu Krista monoti ako Mary Magdalene rena birthing de kung ating licho hiba kung ating libata oh abinayo choroi kangli roko hi yusi atai yusiata sopo banyamo kanyang longpina arana alimi yang bacho ako iba yusiata da sopo masucho hila librana yoko hila teba asire yola akang lire yang shiro ako yona lile
Tuiba asarayola, agang lira yang ciro, abi nara mangu, tele, kalilang bako. Nara mai de na kalilang ba abi yang yale, kalilang shamba, ako yuditang, king. Tungi tele na abatong ba Jisu Krista na isa kyang rong namyo bajare. Monodi ko ara turati ba machete na. Abatong ba kang liro pa, kalilang ba, ara shira nung yang ya chokyo. Na kamalang liramao, na chongcha liramao, na lambana liramao, na namang uchete na tele na bako abatong ba Jisu Krista na kyang uchi azar rong namyo bajole. Isa abatong ba Jisu Krista sope ko asarayola, isa mapamnong. Isa atong changga pe ko sha pe ko mapamnong. Tuno ninglang riverati na yoko, tuiba asarayola, agang lira yang shiro. Kang liro ko, ako kalilang abi naramangu bako hadalawa shira. Abatong ba Jisu Krista shira nong makamnong. Isa apamna, abatong ba Jisu Krista kang liro ba yuse azaza piba kang lang. Hiri yutirati ako riverati monoti kyo na bana alimite sofa ba nyamo. Abatong ba Jisu Krista na abi kang liro ba kang lang. Ninglang malaki makatwete, abi na monoti te yoko, narana limi apam lang wang ako iyo siya sopong. Sarana iyo chachoro, ara iningla paptijang, ako limi machangte inarate ze lile. Abatong ba Jisu Krista kang liro ba yusita, ito maling na ngichoko yuchiko na yoko nung bama, tangi isa, apam na chenge di na tike pa, kadubina, bana, limite soponong, limite yono, Krista kang liro ko. He is risen, indeed he has risen. Abatong ba kang liro ko, kang liro ba yusiya, ram chenge limite, isa na sopono. Achang gata hila, Corona, COVID-19 versus resurrection. Adil kay ata, kay pamaling liro, COVID-19, kay te corona virus ko tiro, hadza ako kang liro ba, anya isa na macang dating no. Kode corona ako yoro, corona virus hita limi kona, maya na yuchiko, azadi abang na yuchiko, ishomang, bukar lang, tangkita na nung bate. Kingura dara kudu pamya chota, nara isko maroma baro koyote, abikena itela lingko, ire isko sutie. Ina abikeda yoko, tuning dang sutio koyote, class pila kia ba, abikena ite coronavirus tangnang licho kuna, ire isko kandire, ako ite yocho. What's up la? Atiba hatala. Nyanya kadu, yusi kadu rochota, ina hatala kangtu dingde, ritara ashira kaduna, hindi duna choko, ina hindi masita chona, ina sangdam yuna, tamala kwida yongyere, ritabana yobata, China lamna, le de koro apam, duplicate du mati chara kali, chengila corona hilo original mati choko, ako yochoba, ashiba dana yocho, ina mulile, ina tinglile, ataza, azara nasta, hiba coronavirus, COVID-19 za azara na sa yuchiko, ashira na sa yuchiko, limi apamla, country apamla, corona chana, hiba chana, mayuchi tiramale, ako hi, chono kadumi majonge, yoe kangla, beka chi kakala, isa India la roba chono mi majonge, beka chi kakala, India limi apamla, adila, yamong magiba kadu makangla dingke na kangdi nungba beka chi na, isa na yuchikangko, azara chana tigeba, kang asambaya chana tigeba, ashibachi, coronavirus, COVID-19 duo, ada yuchikangko. Akangla, abatong ba Jisu Krista saba, kang hajar, anya bilang kuti ko, change, limi itoila, atong na turang ba yung mayuchipa, Krista kang liro ba mayuchipa, coronavirus sila, chono kadua niya, yung mga chigagala na, limila lira azadi abang na yuchipa, kang Jisu Krista kang liro ba yusi hila, mayuchipa liba, hi sa malango, amay chanirati, maganyang tata, hi isang uchi, isa na mamuchi chona, hi isa changyam kejaba, isa mamachona, isa na masyuchona, isa na WhatsApp dila, makanglang lamcho, social media dila, isa na hirimahi mashimado, changi ata mobile dila tingde, Facebook la na tike pa, WhatsApp la na tike pa, YouTube la na tike pa, newspaper, TV, apamla, coronavirus, COVID-19, hining dang yutu yora, kawang yutirati, abutong ba Jisu Krista kang liro bala tuwe ba isa na, hata kyo na isa yutirati na manguchiro, mayutirati na, manguchingis na, isa yutirati na la, uchinong alang lang lile ko, tuwe ba isa na social media la, WhatsApp dila, Facebook dila, Krista kang liro cho ba isa na chatanong ring ro, tero, abutong ba Jisu Krista ra, yang limaro de, isa muchi, ma la nging lile, isa no uchinong,
hiba corona hi asapa hiba corona changnang pakiratila hata asapai tangi kangliru ba Yesus Kristus cha yusiratila akam corona virus versus resurrection corona changnang hi asapa ta Yesus Kristus kangliru ba yuse atahila akang che ngoba ninglang yang lichino bapa hatego amai yusirata Abatong ba Yesus Kristus jingde isa apamna hiba kangliro ba yusi atata changi tina tikepa coronavirus COVID-19 yusi limi apamla so jing chokyona Yesus Kristus kangliro ba yusi limi apamla so jing nei sana mathe chonong aku hate isa nolam hate ko abatong ba Yesus Kristus no wang aku limi apamla iu di tharatang aku nyamge je cho isa na ichilile amai jenire ti isa apamna Abatong ba Yesus Kristus na kada isa mayro chengi dashi thara pamaling na magang dilinge na ko ila kamcholile hiba pamaling nyabung amada mafakeso abatong ba kyang aning sejo kangliro ba yusi tu te isa na madoza himachino abatong ba Yesus Kristus ningla isa pamna ala ka kujajaba ringto na linumba ma lungza zebenong Amago mubada tibe nong aku abatong ba Yesus Kristus ningla chengi tina tiki bathali sana de samakapna kangliro ba yuseta sopono kara kadoi ne yuchiko yuchira jabam sonrang bana mawaja tanthina na re apam micha kora gam sonrang natura Yesus Kristus alimiyang mathe chapa alimina chengi sasonge na sura Yesus Kristus chengyang kangliro ko hiba kangliro ba yuseta irana limia ba te sopono ngamai bawa nana tong nana langnang ko nana arora pam mawaja muci atigela na changchi na rocho aning sia malajo adeshi soli de Krista chomang lang na baira pam de zeling thalina arono kangsa yusi atala na Yesus Krista mapanong cha hiba Easter Sunday kangliro ba nyamong arang che ira kyang de kulang masa che yo pajang pa na kila biyo jo tang khidang nang re wa nalam choro itu cha amen uwa ira